Gawa Kwani Wajiria Etagirine Dinarube Aukiti Nadona Marina Gure Kirita Tadumino Anigare Kirita Tadumino Kutemashaka sawa sorevera idewa mwanani Korivina kanage keno Yetwaria kainorego Sago mikononi mwako tunapoanza safari hii ya kwenda kulaza our brother. Bwana tunaomba neema na nguvu zako na kibali chako kiwe juu ya maisha yetu. Bariki kile ibada yote tutakayoifanya siku ya leo, tubarikie hata na safari. Mtumishi wako anaposimama kutuletea neno, ukambariki unapotubariki. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Karibu sana mtumishi wa Mungu, barikiwe. Asante sana MC. Habari zenu nyinyi nyote. Praise our living God. Mungu awabariki sana. Sitamweka sana, ni dakika 2-3 sababu mnakumbuka tuko na ibada pande ile. Neno tu moja naweza sema haleluya. Neno tu moja naweza sema. Nikimtazama hivi, nikiangalia pande wa jamii, nikiangalia majenzi wale walikuwa wanafanya kazi, mambamba wale wanafanyanga katika hiyo industry, nyinyi nyote mko na huzuni. Haleluya. Mko na huzuni, huzuni ambayo haiwezi eleweka. Hakuna mtu anaweza kuwafariji isipokuwa ni Mungu. Katika Psalms 34:18 Biblia inasema, naye Mungu ako karibu sana na wale wamefujika moyo zao ama roho zao. Sema amen. Kwa hivyo najua jamii wamefujika roho, nyinyi mmefujika roho. Mimi kijana nilimjua akiwa 7 good years, wamerekana na shosho. Mimi ndiye nimemlea kwa kanisa, hata wakati alikuwa huko nje tulikuwa tunazungumza na yeye. Kwa hivyo hata mimi nahuzunika, na kwa hivyo tuachilie mambo yote Mungu wetu. Sawa sawa. Mniruhusu niombe, hakuna haja ya kukaa hapa, tutaongea mengi kule na Mungu awabariki. Kwa wale wameshikilia huyu kijana kina Mike Lua na hiyo timu yenu, Mungu awabariki. Nimekuwa na Mike Korua na nimeona vile hata wewe umehuzunika. Mungu awabariki, awatendee mazuri. Hebu tukaweze kuomba na Mungu atatubariki. Baba wetu wa mbingu, katika jina la Yesu Kristo twaja mbele zako Jehova Mungu wa Israeli. Ni asante sababu ya siku ya leo umetupatia Jehova, tukuje mahali hapa tuitness, tukitoa mwili wa huyu kijana wetu tukimwelekeza pale matangiki hivyo Jehova Mungu wa Israeli. Baba onekana na kama vile Biblia imesema Psalms 34:18 ya kwamba wewe uko karibu sana na wale wamefujika roho. Tazama hii jamii, tazama hata hawa majenzi na wale wote maartist walikuwa wanafanya kazi na wao. Ninajua ule umoja wanakuaga na wao, najua wamefujika na wako chini sana, lakini Baba nataka ukaweze kutuma malaika wa kutufariji katika jina la Yesu. Tukianza hii safari mpaka kule Kibo Matangi, tunataka siku ya leo tuikabidhi mbele mikononi mwako takatifu, na ile maroho inafuatanga watu siku kama ya leo tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. We bless and honor your name, for it in Jesus name we pray and believe. Sisi zote tuseme amen. Mungu awabariki, tutaonekana kule. Thank you Master. Situpigie Yesu makofi mazuri. Ukisoma tulikuwa na our transport manager, sijui ako wapi, angetuelekeza. Ako ndio atupatie mwelekeo mahali tutakuwa na meeting point. Sijui kama ako area, kama hayuko tutajua vile tutaongoza. Musa, wakati upeleke mwa please. Bwana asifiwe. Tukitoka hapa tutaenda moja kwa moja mpaka Matangi. Lakini ningemuomba kama uko na gari na at least unaweza beba 2-3, unaweza kutusaidia. So hatuna mahali tutasimama mpaka tufike mahali ceremony itakuwa. Asante. Asante. So tutafika hapo Matangini Kibo pande ile nyingine.
Ningeomba tunataka kuona mwili wa Sharikido mara ya mwisho. Hatutaki muona tena. This is the last time. Na niko hoya. Tujipatie nguvu. Bwana asifiwe sana. Tujipatie nguvu. Na ukiona mtu analia, wacha yeye alie kwa sababu hiyo kitu iko ndani yake. Si sawa? So nataka nipatiane hii nafasi. Kama uko na nguvu, hata kama una nguvu, tukuje tuone our brother mara ya mwisho. Tumwambie bye na itakuwa ni vizuri. Ukiona mtu analia, ukiona mtu anaamuka, usiogope. Usiogope. Si sawa? Na my brother ananiambia tutaanza na marafiki. Tutaanza na marafiki, alafu tutamalizia na familia. Na nimeombwa kwa hisani. Please, najua kuna TikTokers, kuna watu wa picha nini. Tusikubali kuchukua mwili wa Sharikido akiwa amelala. Tafadhali kwa heshima ya familia. Sasa nawaomba tu kwa tafadhali kwa heshima. Mutikoe mwili wake akomete, ekeitua yetu ando makiora mwili, no mutigetukire guthie posti picha yake ahurukite. Ndio wa family. Tunawaomba tu kwa heshima. Hapo ni sawa. Ngai ni mwega. Na hili ciothe tutaanza na marafiki, alafu tutamalizia na familia. Na ukiona tutapitia pande hii, unaenda hivyo, na kama una gari ile our brother Musa amesema, tunaweza saidiana. Hatuendi mbali sana. Tutaenda tu hapa Kimbo na tutapitia pande hii. Asante, tusaidie our brother. Tutapitia hapa. Tuanze na marafiki. My friends, tuanze tu. Na utukubali hivyo, tumeomba kama familia. Usikubali kuchukua mwili. Tuchukue tu hivyo kama tunaimba hii wimbo inasema Bwana usehemu yangu, rafiki yangu. Alafu tunaondoka na itakuwa ni vizuri. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe Yesu, moja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, hayo ni kutema shaka, sawa sawa na wewe pamoja na wewe Yesu, pamoja na wewe, hayo ni kutema shaka, sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele nichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe Yesu, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, niye nigwenda gayo menyage nigena mono newe, todo neoje kagawega na ukanyenda, hiyo siakwa yaga maima nyanyuaga
cia kwĩhumba ciothe nowe muoyo naguo mewaheire niwe ũgiragia ũgĩthegia hinya waku ndigĩtigara kamwe ndingĩhota keria wega waku Mwathani wa igũrũ one ndakũtũmage wende mũno arĩ kũrĩ mũthenya ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku mambaraga kũrĩ ũtheri na nduma ingĩhota cokeria wega waku Mwathani wa igũrũ nĩ ndakũtũmage mũno na ngagenie nĩ ngwenda menyage ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩraga wega na ũkanyenda kũrĩ mũthenya na ũtukũ menyagĩrĩra wega maitho maku mbaraga kũrĩ ũtheri na nduma ndingĩhota cokeria wega waku Mwathani wa igũrũ nĩ ndakũhoya ũtũmage mũno Jesũ arĩo maũndũ maikaraga wega Jesũ arĩo maũndũ maikaraga wega matekũhĩngĩcana Jesũ arĩho kanitha ĩikaraga wega Jesũ arĩho kanitha ĩikaraga wega ĩtekũhĩngĩcana Jesũ arĩho atumia maikaraga wega Jesũ arĩho atumia maikaraga wega matekũhĩngĩcana Jesũ arĩho athuri maikaraga wega Jesũ arĩho athuri maikaraga wega matekũcai Mwathani wa atheru rĩu tumĩte iria iriku mathĩna mathiĩte gũthira ĩniĩ twambate na mwĩrĩ arogocai Ngai witũ gocai Mwathani wa atheru na moe mathĩna mathiĩte gũthira ĩniĩ twambate
bate mwere aro na inyue moikara na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Mwathani wa rĩu gocai cai Ngai witũ gocai na moe mathĩna yetegũthira twambate na mwĩrĩ wa. Haya, tauliza sasa familia kama tumemaliza. Familia ikuje ndio tumalizie. Tukina ifuko ici ikigiriria mwisho na tulikirie kisima ikireinya thĩinĩ wa Mwathani na nĩgũtika mũndũ mega tũikara na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocai gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru na moe mathĩna yetegũthira twambate ĩra itiga kuga papa nĩ wega tondũ nĩ ũtũĩ mbere ũrĩa ngũrĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku yugaga nĩ wega tũragoro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩke nĩwaheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩwanduire ithaga rĩa goro nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nginye bũrũri ũcio nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nginye ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire etagĩrĩre ndĩmarũme aũkĩnjĩ na ndona mathĩna mũrehere mũre ngĩrutaga tondũ nĩguo onithio nĩ wega kĩrĩa kĩndwarĩ tondũ nĩguo bũrũri wa eno marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nginye bũrũri ũcio nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nginye bũrũri ũcio ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩtagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrehere mothe ngĩwĩtaga nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nginye bũrũri ũcio nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nginye bũrũri. Haya, wengine wamebaki, sasa tumalizie, alafu pasta atatuombea maombi ya mwisho tushoke kuumana tekei adawagai na tarajisi gai maria moya ikeni
Doga utiga utokolie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa nĩguo rĩ mũhiũha. Doga ũtige ũtongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki ĩrimaga Misiri, nyũmba ya gũkombo, na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũiguana. Doga ũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa nĩ ũrĩ mũiguana. Doga utige. Wale tumebaki tumalizie, familia imemalizia, so wale tumebaki tafadhali, alafu wale tunachukua mwili tutasaidiana hapa. Itakuwa ni vizuri. Nafikiri kuna watu wamebaki, yale tulikiria tumalizie sasa. Wale wamebaki kuja tumalizie, Rebali natatuombea wale wako kwa gari, alafu ndio tuchukue mwili sasa tuondoke. Karibu Rebali, nafikiri tumemaliza. Hebu tukaweze kuomba. Baba wa mbinguni, tuaje mbele zako kwa Mungu Yesu wakati mwingine.